asiasa barotero regani kuremwa kugwatanira. Siasa kuwata Mwangi Chuka egamba ng'ombe. Anto banteretia ntrimiti gukira kimako mwana omwe agukwira nyomba. Ekoro kwambiria biashara ya mwanya ya Mario. Mutegeri wa Wero TV nankuwate oeni andene ya Wero TV thaimwe na nusu. Na mutegeri ukienda kugwatanira na atwerika no twandike SMS ke namba 47331 no rikane gutemari no jari kuja gutuma SMS eu. No watanire na batwendene ya Facebook Wero TV kana Twitter @Wero TV na ukienda utona imwe kwa imono wetekeri www.werotv.co.ke. Oni mbetawa Doreen Katambi Kenywa. Na ni mbetagwa Eston Gitonga mwonerio to mathithio etagwa Kezia. Na tukianjeria nteto cia Tinyati siasa ni ciambiretie kuwata Mwangi na ni interest ya kaunti ya Tharaka Nithi nyuma ya mbunge wa Chuka igamba ng'ombe Muthomi Njoki kuua aswa itekia ugavana. Na boibo ibo kucheretia ntoba bainge kigitekia ubunge ntereu toria mwandiki wetu Samega Ishima agotumenyithia. Ntoba mubunge wa Chuka igamba ng'ombe Muthomi Njoki kwenda gitikia ugavana kirithurano binene bijete. Ende anto bangi bebumiritie kwenda gitikira gatiga kya ubunge bwa Chuka igamba ng'ombe. Wale wamesimama viti ya ujumbe katika constituency ya Chuka igamba ng'ombe wasimame nione pale wako. Mimi nimesimama, naitwa Patrick Munene na kwa majina ya utani naitwa aje? Mimi najulikana kama Muthomi wa Misheni, lakini sana mnajua naitwa nani? Mimi naitwa Mase Kerito Mutegi. Wakati ukifika Kerito atakuwa naomba kiti ya mbunge wa Chuka igamba ng'ombe. Na speaker hii wakati anaomba kiti ya ujumbe ya Chuka igamba ng'ombe, hao wengine wameongea, hao wananithibitisha nije nifanye kazi karibu na wewe. Kiri siasa kagita kaingia nto baite birabinini bendaga kurikirwa njara ibaraba gagobari na guge gi siasa na bwanene babu bakaenda gutigira ite atongoria nini bago baraba omba kubagwata mbaru kiri mitaratara yago ya utongoria. Tukwaraniria na Muthomi Njoki tumenya ura kurikira njara nontu bagitiga Chuka igamba ng'ombe. Muthomi naugite ati we atirikira njara mtu noriku ende akauga kinya we ari na kura na akaringira umwe gwago urakwenda na ura gutegetekithime na matina ma muntu kitini kya wananchi ko tiombe kauga kuri muntu gatira gitiga antu makaromba kura urio kalomba kura zaidi wene wananchi machuka igamba ng'ombe mamunengere giti ina na magromba giti ni mwenyewe binafsi ni nakura akora ni bichoronka nengera kinya ukegwa kagita gakatutiomba kumenya no aomba kujuki giti gike Chuka igamba ng'ombe unto pomo bora tukumenya na tegete kikiri na bainge baraba ukienda na muringi kura noe akathurana ndengo na Nkaberi. Samuel Gaishima, Wero TV, Tharaka Nithi. Na mukuru umwe wa ukuru bwate ate na ererete nyumba mwanka akwa ontobora botiete akariba ntirimiti esione kya ubunge kya bore bena kemako. Kaumo Mwangi George katamenyeka na mwandiki wetu nteto Edwin Gitonga na kuriongete ntereu na nteto na njia endeku. Akariba ntere cia ntirimiti bore sub county ya Meru ibokirira na kimako gikinge mono nyuma ya muntu umwe kwithirwa akira nyomba ntereu ukurukira ithe wawe mugambi athiritwo akira nyomba ya urukirira gukira narua na ra nyomba iwe ithirwe ikia yonthe ithe wa mugambi ariuga atirire rajare nyomba ije ithiritwo ikigwata Mwangi na ro tuko bagukira igoro bethiritwo bakioria Mwangi o nyomba iu
Undi gwa kamurutira ndoli na murutira jundi wi murutira ina gari iyo jokala gari ngenda gwite nyomba ndokwa ndikugura ndethira weru ngirugura wako gwita kwa ndethira murango tugithira jukinyande ariuga ati muthaka uyu narare ajitwe gitari nene muno anethiritwo ati kuona toronto ko inyingi nandi akariba ntere iji bariuga ibakuthuganiria ati kethiritwo akithia nyomba iu engwa bariuga ati atari na mutojo buina untu bono bwithirwe kire gitumi gia guciethiria nyomba ibetete na mbere ati kuga batiombera kore mwangi jojo nonti jo karijo munene muno na ndi kwira muthaka wa itwe na twa muikie ciuru mama ciuru lakini yako ni mutojo thuki na ndio maciuru ya kararingi achu atwa muikia sibitari kwa sibitari kibirikia au makibirikia ya na ndia tikarapo ya na karatu kiongo kia kingo kwa ngiwo utona jinguki sibo antere jino wenda ni ondera banoreti anto bethira bagitethia anto barabe na mathina ja akili na bethira bakibariria kenda batikethira bakithithia manto jaja au ange ankoria chiari itugerio karana na betu na tukigereria kwero aria bena thina nontu limo komba kutha muntu mimbi kwina thina muntu ana thina chia kwenda mimbi some counseling kana some psychological tukageria kuthithia bure otherwise ankauga ibwega nontu bwa barabonde bagererie kweja njeje na jara jonde bugeretie na mbuge kuma una ndi ituthithia bure nontu ngugira ne tutwinde kenda tumba kumuringeria twamba kuthiria uchunguzi bura bure wa thirikari ningo bura bukirire nontu thirikari ka tugatika twamenya thina ngo imbi kiambiriria kia mwangiyo kiangwa gitithiritwo gikimenyeka nkiripotera Weru TV mbitagwa Edwin Gitonga. Asia sibitari nene ya Nanyuki ibetete na mbere kwangaika bayasya utungata na ni nyuma ya muomoyo madaktari weta na mbere na wasya daktari kairero kirero rware na daktari bethite bakiuga bagacoka ngugine wirano bwao bwaingwa na mwandiki wetu Sharon Nkonge na ukari sibitari eu na guturetera nteto iji Nentuko imwe tukumira ntirikari irita watho wa ndagitari gucoka ngugine ndagitari ni bombete kuthikira watho bobo na gucoka ngugine ndongira sibitari na Nanyuki teaching and referral kena menya ketho ndagitari bombete gucoka ngugine waraithira kire sibitari ije nene mantu jare uraja karibu bithatu bikorokete wote onde nitanda bibitheri kwambira wodi ya ana ya ekoro na ya Ntuarume kire wodi ya Ntuarume ina ntu bathatu ake rabatirwe sibitari kuma mugomo jwa ndagitari kwambiria ni madhara kwa ntu baba kurukagira kumira mugomo jojo kwambiria marito ya kompita Francis Mongera na unindi ku more than 48 days kuma daktari bagome ku indaretere ku nda accident kiranda yere ku in fact sister ba I thank them iba mpokere boya sana lakini rira daktari bagomere undati wa abange batikirwe bana bonde and undi oria at least thirikari turiria daktari barabake utwitate ontu barabatuete batutondeka ibanjeshi na ibatuthondekere bari ututhondeka sister ibacokere beya rendi kinya waikumbisha na arari nukayo kuthomera na daktari atea sibitari eje ejuka kiantu baraba kwenda kuona ndagitari akena gucoka mucie ele baraba ina thina inene batuma kwa sibitari ingi Ruth Muthoni tagawira Nanyuki Hospital in charge of MCH department na kuma hindi ya strike ya thirire nurses magicoka wira services cito cirathie na mbere o wega iria tuheanaga MCH niturona ciana ira cirareho cire ndwaru nituraheana imino chanjo cia ciana nituraheana family planning services na kliniki ya atumia mari na nda nituraheana services icio irathi na mbere yo kawaida no twagia na emergency turaheana first aid tugacoka tukamarifa to a hospital of choice tithi turamathurira kuria maguthie no ni turama advice accordingly nikagita karaja muno kumira ndagitari gome Kenya yonthe kiuria ni bakathikira watho bwa thirikari bacoke ngugine kana bakende na mugomo jwao
Kiripota Wero TV kuma Nanyuki kaunti ya Laikipia, mbeta kwa Sharon Nkonge. Mwomo wa arigitani ta bonuses kaunti ya Tharaka Nithi iyo tonyete ntuko ya ile na sibitari nene ya Marimanti level 4 ote asi baronekana baeso wa utungata. Baba kuonekana bageta sibitari ibachoke bationete utungata. Mwandiki wetu Samuel Keishima na otomenyithia nteto iji. Chibitari ya Marimanti level 4 chibitari ranene ruterero Tharaka. Nyawethero rutinguge baka iba kuonekana gabari ubichinchiago ajie baraba kujiritendagwa iba kujukagia kagita karaja bataraithitwe na baraba ange kwirwa abachoke mechie bataraithitwe kana bewandawa. Mugomojo nutumite ajie bainge bakathi guchwandagwa chibitari chanto kiumbe nyuma ya ntugo jaegoro bainge bago guchoka batonete utethio rira barajite guchwandagwa. Tukiranda ithira indrement nene mono, especially now ithandikira na pandu tutikore kwaranirwe nabo tumba kwewa ndawa. Ngani ndana ngaramba tiandi tiaki kona kwina kasoro no bendi ayo abangi kona bakiyamba soka abangi bakona tunda wakido kido bangi kona bati batakenete boega yang kona pando kwina tiso kubati wedera kwina mawasiliano maga luke thirikari account ndagitari bedera bakiona kanyamo kawo bateri ngo motungata ayo bateri ndondi moyena kumyama. Kuma machibitari makenya kunenkanirwa kire thirikari ya kaunti guchererwa kwa michara ya nasi na mandagitari iruetero imborwa kuina wakagita na wambukiria boro imbororo imegomo ya mweri nyuma ya mweri. Kagita kanas barambirie mugomo wago nyuma ya kiraba kugai kuigwa bari na weteri bonene mwankatariki 10 nyuma ya rongirwa kurea michara rwa thirikari ya kaunti kubairati mitambo ya IFMIS iri na kasoro ireta kibaumbithia kurea michara yago na mpwe. Itware tukuririkania kiriva ngavana na atongoria ba Tharaka Nithi kaunti tobanenkera kiririkania giku baririkane itwa gaiganire agreement kana itwa etikanirie o tariki 6 tukathia kugira muchara wewe batiaturia na batiatwire ikinonto batiaturia lakini ende nonto bwa machinira nene kuthuka itwa bete mwanka tariki 10 tariki 9 na 10 tutiegwa twengogeni autie cibitari ikuruta wira mwanka kagita aku wana barabare ku bamwe na bamwe bakaba gwitwa rimwe na nene lakini bona gutie gwire kwendelea bakenuka ndwari yera gwetitera gwa na warera mugomoyo wa manas othiete na mbere mwajeno no bieria kweboria kethira wakinya kagita kamwe kujanio thire gatigate manas na thirikari cha county. Samuel Gaishima, Wero TV, Marimanti. Ibwaga Samuel Gaishima inteto na inkuga arigitani bo bagachoka ngogene twanto ibakuthinika muno na mutegeri tukonogoka kanini ende ituchokete kae na nteto nkoroki aja ndene ya Wero TV nonto itwe rumuri rwa Meru. Eje ni Wero TV. Embu ikiambiritie biashara ya mwanya arapambiritie kwenda Mario na kirekerio kio tebyo bitaya wanombi kinya Nkorombe na gikundi ke gitumaira Nkorombe tanyoni na machao ta mutujwa kuruga uchuru kana chabati na mwandiki wetu Rita Mwaniki nariongete gikundi kene na nteto eje nkoroki. Andu engi mesiragia ati itunda ria ndigo ritheri no ario ringitumika kuma kwi mugogo ucio guonthe engi nao mese ndigo no aweterere tu ni vene gwerike no ati uguo tiguo. Gikundi kimwe kia atumia kuma Embu gitagwa Kaigoro Women Group ni matuonetie ati mugogo mugima wa ndigo ukoragwo wina mabata mwanya mwanya. Undu wa mbere wona ndigo yakura na ikirutwa mugundari ni kumiuia ni icokaga ikathambwo wega na kurutwa giko. Ni icokaga igekirwa cumbi kuiva cama. Chumvi kidogo. Vuva ucio ni tinangagwa tunuku tonini gutumira kamacini ka wira ucio.
vuva ucio ciikagirwa maguta ari mavio niguo kuthondeka crisps ya ndigu. Wana ringi no ituvukwe maguta ari mavio cie ng'ima itaendinangie kuthondeka deep fried bananas. Kisha katakata in small sizes, tunakuja kitchen, tunakuja sidip kwa mafuta imechemka. After kuziweka kwa mafuta tunangojea for 30 minutes na kuwa zimeiva. Twarekia kuruta crisps riko tukaga nacio tukathima na grams. Kama hii ni 90 grams. Undu wa kaire ni ati itaendute makoro ni ithamba wega na gutinangwa tunuku tunini tunini. Vuva ucio ni cianikagwa ndari ya greenhouse na kurekwa ciume kavinda ka mithenya 3. Ndigo kuria tuthambagiria kitchen tukairete guku, alafu tukaivanga. Ici nĩ rĩndĩ gũtwara kĩthĩi-inĩ na kũthia kwa wina no itumirwe. Ciauma ni itwaragwa kithii-ri varia ithiagwa na kuma mutu. Mutu uyu no tumikaga kuruga ucuru, keki kana chapati. Mutu uyu wongagirirwa gacunje kanini kwi mutu wa kawaida wa kuruga indo ino. Tunaweka kwa makaratasi, tuna seal. Undu wa kathatu na wa mwiso ni ati macoya na mukona ni itumikaga kurithia mburi kana ng'ombe. Kiongoro nakio ni gitumikaga ta mboga. Gitinangagwa tunuku tunini tunini na gukaranga vamwe na nyama na kuria kindu ta ngima kana mucere. Iyo iye Ni twendire kumenya gikundi giki kiambiriria wira uyu niki. Twambiriria wira uyu nundu rira twaroririe marigo guku makoragwa me maingi muno na ko bindi makoragwa kwina waste nyingi muno riria ndigo ciarua gutena market, na pia tuona riria andu maroka kugura ndigo na ngari moka magatiga reject, na mutu utikoragwa na reject. Kwaguo tuona bandu bandigo ici kuthiaga waste no ciekwo ndu ungi ingibota gustore na kabinda karasa. Kwaguo tukiambiriria kuona tuthondekage mutu na crisps tondu ni gukorwa ina self life nene ithiini wa market gukira riria itwikite injeru kana riria irugitwe gitoero. Meriririe magikundi giki ni kugagura kamacini ga gukuna ndigi cia mikona. Ndigi icio itumikaga kuthondeka indo ta ciondo kana ikoi. Ngiripotera Weru TV kuma Kerigi, kaunti ya Embu, mbitagwa Rita. Raruma chapati yekerio Esther ni. No mbende kumea ende ketho inkorombe kuthithia chapu yule. Au gogo metate. Nkorombe. Watu tumita nkolo. Tumita nkolo. Na mutegeri twaeta na mbere na nteto cietu nkoroki ya ete dia babiki wiki ngiri imwe tauni ya mawaru ariba bwethirie mucemanio na munene wa Boris Ntereu bakimurika thina ira cietherwa baikilukira. Na mwa mathina jaria bakutegagira ni amwe na wamba ba bikibiki ukaria bo mathina jo tuko amwe na gusumbua Boris banjira. Mucemanio jo munene nijo thithikite narua kienine kia maua kana wenda maua stadium katikati ka polisi ba traffic na itivya bonde babonda bonda waangalifu na sisi ni kwenda igushoa wendo katikati ka polisi baba na itivya babonda bonda na witingoge bare amwe gutinkusanio kana rumena itukwenda abatwe ngwataniro wetu ndene yetu rarira maua na ndene Egembe South ikintu kia maana muno
na nontubo kwithira maua twina base traffic base command mweru itukwenda inya kubwithia ira ita orientation kana kumenyana twitha tukimenya anene babetu twina bori ni atha tumba kuritaniria abo ngui nontubo thiri kana nontubo kutethia security area tu kambue ntukwena ro tukwaria mantu ya manene sana ro tumbikio kulukia na Madam OSPD atwira akakisha atwa security kwana turantu mabonda boda tugururo bau kwa mbere kabisa atwira ratu akinyo bichine getu kwa kuna wamba buthigite mali fulani aketherende kurutania ngwena batwe beba watu 4 uweze mwambia hiyo rafiki yako ndio bebea mimi wengine wacha niende na wengine na mnaenda na ile speed inatakana sawa hapa tuko na base commander nitaongea alafu ya waelezee ile kitu inatakikana ifanyike maneno ya traffic rules on the road. Sasa yangu kwanza ni kuwashukuru sana. Nimesikia hapa mmesema kila mtu hapa ako na driving license. Ni kweli? Ya pili mmesema hapa kila mtu ako na driving license, mko na helmet, watu mnabeba wawili. Aitithia baba babonda ni basiumirie na njira ya wingi na aria bejire na mangiri ya bonda ciao mucemanio ni juju gwĩtĩkanĩria nteto inyingi gũthingata mawatho ja barabara nĩ itithia baba bonda gũtatigwa nyuma gwĩtĩkanĩria na polisi gũtĩnkanja ati bakathingata mawatho jaja nabo polisi bakabangaikia mpumi injega nisiumanitie na mucemanio juju ja gukara nthi gucokania kanyua na gwĩtĩkanĩria thai aitithia babonda bali na kugwirwo gukwingi niuntu wa mucemanio juju na maafisa baba ba traffic na kinyantu barabongo bawita barabara neno ntu ni ari ocia tonocia bonde ni kenda tukethea tukimenya kubamenyera tutithite na nyatu ingo tuimenyera ko uto kwaria mantu ja maingi ya mwandiki wao to record everything na mantu jonde yesa sawa ngato inyingi kiri munene wa polisi ba traffic ta Wembis Commander Ng'ats Madam OSPD na itithia bonde babonda mushine jojo jwa maua na ntura ira cionthe ishirigiritie. Dennis Mugendi, Weru TV, mushine jwa maua, kaunti ya Meru. Kanisa ya EAPC Nteresia Imenti North Rwari babwetherie mucemanio ya kuthura atongeria bao na barungamirwo ni mwandikithania wa biama na ni thina ikumira au kabere. Na thina cia utongeria kanisa na iwi cia tumire beta kotine na kinya kanisa imwe yathoka na ende ithurano bia narua iwe ukari na therebu na Edwin Gitonga ena nteto yeu. Ithurano bia kanisa ya EAPC bia Meru ya gategate ibithiretwo bigita na mbere narua kiri ofisi ciao nene cia nthiguru aja Meru. Ni ithurano bithiretwo bia na mathina ja maingi muno na aragutwira na magamba koti miaka 6. Inde koti nethiretwo gita watho ati ithurano bibiethira bikithithwa nthiguru ya ofisi ya mwandiki wa biama. Tubaba ingi barerigirite ithurano bibiethira bia na ngucanio inde biethiretwo bigita na mbere bwega. Na ro twethira twina kithurano giki nene na gikiega kira tureterete tukui nyingi muno nyuma ya court cases irareo miaka 6 na finally court ni aondere ya ugaitwite kithurano ne na kithurano kiretua tugucindana na antu bathatu na kiri antu bathatu mwathani agumpa kibari na ndomba gucinda election yeji so ndena nkatho nyingi muno igokari na arweri bathatu ba murungamiri wa kanisa yeyu Ntere Ijitabo Paul Gekunda, Jacob Kithenji na Elias Kiogora. Paul Gekunda no ethirwo agitara gitena kiu na igokari gikeno gikinene muno kiriwe na thingati bawe bara bethirite bagicinda bethirite bagitekeria na kuga bakaritaniria ngugi na ora wethiritwo agitarwa na inkumunga mukono burunguga Gikunda netithie ngugi nontu imwathani watuma Gikunda omba kujukia gitikiu na ngwitikia uni ntigwa ndina maramiko nontu ndirite mwathani wendo wa buthithike kuchukia ngatho muno na urambu makuromba baba bange atachungaji betu ni tuite na mbere kugwatanira nontu tumbe guthithia ndini yetu ya gintu kimwe nontu kiri meathukano
utibaita tumba kuona ibwega ni ntuba kithurano kia narua kira tugukai nakio kienire giki romba riakwa indini yetu yore na ithirwe ikarite bwega na twingwataniro na mutongerero arikia kuthurwa ibwega ithurano bia tongeria banthe guru bakanisa eje bikethera bikethithika mweri twitite ithurano bibithiretwo bigita na mbere bwega Bruno kiri na thiri mwanya na uranto bara bainge barethiretwo bakirigira nkiripotera Wero TV mbetagwo Edwin Gitonga na akariba ntere cia kireteri kaunti-ini ya Embu ibatina kimako ni worani bwa unyumo burabo ita na mbere ntere yo na ni nyuma ya mwiri jwa mtumurumo mwe kwithwa jote wi mutarone ya mwandiki wetu wa Nteto Rita Mwaneki na utumenyithia mwingi ntere yu boritwe batikagea na ugwano ntu polisi ibekete ukaria Andu a tauni ya Kiretiri maramukire Kieva na kimako baria methire mundu murume umwe mukuo na atetwo mutarori wa mai. Mwanake uyu wa miaka 37 aramenyekana ta Nathaniel Murimi ethirwe mutarori uyu kiroko tene baria andu macokire kumenyithia borithi. The deceased is our last born Nathaniel Murimi. So egoro arai well ndaramara monire until in the morning, very early in the morning, ndio kimwana kimoma mama na kyo nyombali bamwe kio kire ikena tubuli ya thimungani andalere nyomba riu na kithiwira ri ni bwamukorire abamutarori amamete kuringana na aria monire mwiri uyu maugire arae mukunange muno kundu ngurani kuringana na mwiri uroneka it is badly damaged no uroneka ni kwara kunitwe na miritwe muno kiongo na magego matiribo nake mwaro ngina arauga amenyire uboro wa Murimi umuthi kiroko etwa ni borithi na mukire kiroko wirare ni vombecerirwe ni muthigari umwe akimburia kana ni mbici uria kuthiete na mbere ngimwira ndice kimbira kwina your brother ukwiririte vandu mamite vau mutarori ukatuthie tukone tumenye ni atia ugitubecaga details yake nginauka twauka ni mbecanirie maritwa make na miaka yake makina mbira riu tweterere Murimi ti mundu urai na thina na andu koguo na kira kiratumire kwe kitendo kiwe kitwe kia unyama tutinge vota kuga ni ndui OCPD wa Mberieveti arera andu matikegwe guoya kuona ugitiri wekuo kwa wingi. Mkakati tumeitengeneza kwa askari wetu wote wa kufanya kitengo aina yote ya kuenda patrols during the night ama during the day, na tunashirikiana sana na mandugu zetu wa administration police na tunafanya kazi pamoja. So kwa sasa hatuna problem yote, na ile itakuja kutokea tutakamatana naye vilivyo na tuhakikisha kwamba watu wako safe. Ekari amwe no wa Kiretiri maravoya borithi kumariria ugitiri tauni ino ya Kiretiri gutigirira ati giko ta giki gitironeka ringi. Ngiripotera Wero TV kuma tauni ya Kiretiri county ya Embu mbetagwa Rita Mwaniki. Abunge kenda banthi nguru cia Afrika yate ibabwithetie ndionga yao kaunti-ini ya Isiolo na araba kumenyethia mwingi itumikia ngwataniro na uria thirikari cia kaunti cikomba kugunika kuumania nabo. Na memba ba bunge nene bunge Kenya ibacokeria biuria bia mwingi gikaro kiu kia mathonja thatu tauni-ini ya Isiolo na bamwe ibaririe thina cia mwanka jwa Kenya na Tanzania. Na a lot of ignorance, watu wengi hawajui nini kinaendelea, and yet tunajua kwamba mambo ya integration, mambo ya Southern community is about the people, is about the citizens of the 5 countries, na ile ingine ambayo nataka kuingia kidogo Sudan. Tumetoka kaunti ya Marsabit, tumeenda mpaka Moyale, tumekuwa na shughuli za bunge la Afrika Mashariki, lakini kitengo cha Kenya pekee yake. Umuhimu wa safari hii ilikuwa ni
program ambayo tuliweza kuanzisha ya kuelimisha Wakenya na kueleza Wakenya manufaa ya kuwa katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na kama wabunge tunapitisha sheria ya kurahisisha mwana East Africa awe anaweza kwenda kufanya biashara yake, awe anaweza kuvuka mipaka kwa njia ya rahisi. Sana sana hizo ndizo sheria tunapitisha ya kurahisisha utangamano, ya kurahisisha biashara, ya kurahisisha wananchi kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine. Na of course waeleza kwamba soko ni kubwa na wajitokeze na wawe watapata manufaa. Munene wa Nthiguru Uhuru Kenyatta na oretia onjorithia ba Nthiguru ya India wika biashara cio Nthiguru neye na utumira mutambo yongare mwanki yura yuakwa yukite wakwa. Na Kenyatta ariteta miario jeke muchemanio jwa kibiashara kia Gujarat Global Summit Nthiguru na India naria oretia thirikari ya Nthiguru kuongera kugura into Nthiguru na Kenya na kuuria bambiria kugura kimera ta cotton. Nkuruki Uhuru na oretia thirikari ya Nthiguru ya India kwambiria sibitari cia utungatira murimo ya kansa kenda anto bani cia weta Nthiguru na India kuwata utungata. The establishment of a cancer hospital and provision of treatment equipment supported by the Indian government is also greatly anticipated, as it will also go a long way to ensure that quality, affordable treatment is available also for Kenyans who cannot afford to travel to India. And along our newly developed standard gauge railway, I invite Indian investors to take advantage of the infrastructure that my government has laid down, including the modern port of Mombasa. To help bridge the balance of trade deficit that exists, I have indeed pitched for India to improve market access for products with high demand in India, such as leather products and pulses. I request India to consider extending the project targeting African cotton-growing countries to Kenya, as this will also help to increase cotton production. Mutegeri tokonogo kanini ende ukaumaja ndene Wero TV nonto otoria tukwiraga itwero moriro wa Meru. Twetete bianine nande Tusker FC nande ibagurete muchethi omwero Marlon Tangawizi kuibanga nonto bwa ligi ire ejete nabo AFC Leopards ibamugurite muchethi wa kuma Nthiguru ya Ghana Gilbert Fiamenyo. Chelsea ibatonyete gicunje kia bina kia FA Cup aria bagatima timu ya Brefondo nja kwa Chelsea na kome kenywa enteto eje. Kirigi ya Kenya Tusker FC bamugurite muchethi wimwe Marlon Tangawizi kenda bomba kuibanga kiri michezo ya ligi ira ejiterwa AFC Leopards nabo bamugurite muchethi okuma Nthiguru ya Ghana Gilbert Fiamenyo uria wirikiri gukinya Nthiguru ne ntukuona aro kenda bomba kuibangania na achethi bangi ba kirabu kiu ka AFC Leopards. Kiri draw gicunje kia bina ya michezo ya FA Cup, Tottenham Hotspur batirimana tipu ya Wycombe Wanderers, Chelsea batirimana na Bradford, Manchester United batirimana na Wigan Athletic, Fulham batirimana na Hull City. Man City nabo batirimana timu ira gachikinda katika Crystal Palace na Bolton, Arsenal batirimana na timu ira gachinda katika Southampton na Norwich. Liverpool batirimana na timu ira gachinda katika Plymouth na timu michezo ire gakarika ntariki 28 mweri jwa mbere mwaka jwa 2017. Kwa mutegeri kwitha wina twaja ndene nteto cia Wero the mwanusu tona ikai the ithatu anusu twikurete anteto nkurukire ikomba kwitho ikinyete methe nteto onimbe ta Weston Gitonga na onimbe ta Dorin Kathambi Kenywa.